Dumela mogedi ko hae wa moetse mo lenaneong la rena la news ke le kgone go tliseditse taba mabapi le baporofeta baruti ga mmogo le baphološwa ba maaka. Ntate Enigma o tlo re utulela sephiri se thwi go tswa molomong wa gagwe ka kutulo ye a ikhumaneng go tswa go morena Modimo. Pele ya re ka tsenang videong ya lekgono ke rata go fa lengwalo le le goreng le tlhatsila taba e boletseng ke ntate Enigma fa lona ke Petro wa bobedi verse ya bobedi e baleya ka yona tsela ye. Baporofeta ba maaka le bona be ba le gona setšhabeng le mo go lena. Baruti ba maaka ba tlo ba gona, ba tlo go tliša dikarogo di iša go tshenyegong. Ba hlanogela mong wa bona e a ba bopilego, ba ikobela tshenyego ye e tlago ka bjako. That's why sibuza sithi labazalwane abasonta kulamabandla walabafundisi lapha bahlaleleni lapha ngoba uNkulunkulu sekabasusile incwadini yakhe in the book of life labafundisi ubasusile. So uma umfundisi athi I don't recognize this pastor, wena bandla abantu abayi200 bakhona kulelo bandla kodwa uNkulunkulu uthi yena akekho lapha, ulahle umfundisi lo. Kodwa abantu bona every Sunday bayavuka bayisontweni. Kusho ukuthi labantu laba abafuna uJesu, bafuna lo mfundisi. Kunento ababambe ngayo. Bafuna nabo ukuhamba bephosiswa. Yes. Bafuna lezi zinto. Abanye bazathi, "Hey mina ngiyamthanda lo mfundisi, ungisizile." Awusizwanga uye. Usizwe ulo moya lo awusebenzisayo. Akusihuye. Nibanje ulo moya lo obambe yena. Akusihuye. That's why masikhuza umfundisi or sikhuza ibandla, abantu ebandlini bafuna ukuthi baphume. Because bazwile ukuthi ngithi baphume. If abafuna ukuphuma, then there is no excuse. Mase bashonini. So ke uthi ke uJesu masibona abazalwane balwa bakwata bakwatisa because anything engiyikhulumayo is like umuntu usha abantu ngesambuko. Uthi njengoba ubona abazalwane bakwata nabafundisi bakwata Enigma baphikisana nabo, it is because ngikunikeze a whipping sambuko. So uma ukhuluma izwi labasala bakwatisa uthi ngikhiphe wiki yami kanjani ngiyathanda angithobo. So bakwata is like nyabasaya, it's like uthi ungisayela why uthi ngikhiphe wiki yami, why uthi ngikhiphe izik. So uJesu athi ubabona balwa ngathi ngikunikeze isamboko, so uyabasaya. Uthi ubasaya njengami ngesikhathi ngibasaya bathengisi, nawe ngikunikeze isamboko uyabasaya. That's why bayakuphikisa bayakuphakisa. So mangizwa le ngathi it's like this. So that's why bayangibangisa bathi lo angalanja bathi bathakadanja kanti angikwathi nokukwata mina. Tsela le nnete le bophelo di rata ke hotlhe empa ho thata o di shala morao. Mmogedi ke kwetse ka tsa hao di tsebe ntate Enigma hlalosa ka mogo Modimo a mo filego ka ona. Ke batho ba bantši ba ba phološitšwego ba le gore ba palela ko go tshwara tsela ya nnete Modimo a e nyakago. E ka ba o rapela Sontaga se sengwe le se sengwe goba mehle, o ya dikerekeng o sa fetse, ke wena o la wa o dula pele ko ditempeleng, o rata Modimo mara o na le se sengwe mo bophelong ba gago se le gore o palela ko se tloela se le gore Modimo a se nyake. Wa ke tseba mmogedi, Modimo o sa o rata o le jwalo, fetoga ke neele go yena ka melopelo le moya, o mo kgopela gore a ke a o thuše o kgone o latlha tsela yeo ya gago e a sa e nyakeng. Wa tseba gore Modimo o nyaka eng a nyake eng, empa go thata jwale ka motho wa nama o reng o ka tloela tša lefase wa ke tshwarelela ka morumo wa kobo ya hae. A re direng jwalo babogedi, re kgopelo ya ko godimo-dimo gore a ke a re fe maatla re kgone go sokologa moyeng. O a bolela ntate Enigma fa o re Modimo o mo file lentšu la thupa, lentšu la hae ke thupa ye le goreng e bethaba le goreng a banya ko tsena tseleng ya nnete, e bethaba baruti ba maaka, e bethaba phološwa ba le goreng a setšho ba ke neela go Modimo ka melopelo le moya, ba le goreng he ba botšiwa gore se a sa loka ba lwa o reng a banya ke o kwa selo ka taba ya go tšwa go Modimo gobane a setšho ba ke kemišetša go fetoga. Ke lentšu le le bolelang ke ntate Enigma fa a bolela goreng Modimo ke ka mokgwa a mo utuletseng ka gona, a mmotša goreng o mo file lentšu la thupa le le goreng a bolela le tla bethaba le goreng a banya ko go tshwara tsela ya Modimo. Tseba mmogedi ko gae gore he le gore o mongwe o le goreng o sokolela go
go tshwara tsela ya nnete e nyakang ke Modimo. A o noši, ke ba bantši ba le goreng ba mo tseleng e ya go nyaka Modimo, empa a se tšho ba mo khumana ka goreng ba sa le tlalelong, ba sa imelwa ke tša lefase, ba sa rata tša lefase. Pelo ya bona a se tšho e ke neela go marana Modimo, gobane o fihlile mo go le reng tša lefase a go sana taba le tšona, o tlo tloela se sengwe le se sengwe Modimo a re a se nyake. Empa kgopela go Modimo goreng a ke a o thuše o kgone go bona lesedi le la bophelo, o fetoge moyeng, o fetoge bophelong, o fetoge kelelong, o tšee sephetho sa maleba. Ke dikereke tše dintšhi tše šetše re di bone mo di-social media, batho ba dišiwa didumo, batho ba fiwa dinowa, ba dišiwa majwang, mara ka gore bana ba Modimo ba na le tumelo he le reng ba reng ke yona kotse, tumelo ke yona e tla go phološa mmogedi. Ba bangwe ba bona ba phološitše ke didumo tšana tseuwe ka lebaka la tumelo, e se ka lebaka la gore Modimo ke yena a romilego moruti gore a berekiše tšona didumo tšeo. Tumelo ya bona ke yona e ba fodišitše, empa se nke ba lemoga seo, ba bile ba nagana gore moruti wa didumo ke yena a ba fodišitšego. Tumelo ya phološa mmogedi e le goreng o sa le tlalelong, o sa ke potšiša goreng he ke tlogela selo se ke tshepilego sona se Modimo a sa se nyakeng, ke tlo ba wa mang. Mme dumela ka melopelo le moya gore Modimo o tseba se a se dirang mo bophelong ba gago, o tla fetoga, o tla go tlišetša dikarabo, motshepe neng le neng. Maitemogelo a gago ke afe mmogedi mabapi le taba ye re fetša go bolela ka yona ye ya baporofeta, baruti le ma-Christianity ba maaka goba bona ba ba sa tshwarago tsela ya Modimo? Maitemogelo a gago ke mafe mabapi le yona taba yeki? Ke kgopela gore o ke o šie melaetša ya gago mo fase mo di-comment sectioneng, gomme o se ka lebala o like video ye, o šie comment, o share video le meloko le metswalele. He le gore ka se sebaka se tšho subscribe go channel ya rena, ke kgopela gore o dire jwalo mmogedi, nka thaba kudu he o ka dira jwalo. Ke mafelelo a video ya rena ya lekgono mmogedi, jaaka tšona di dula di tletše seatla, he nka re ke tšwela pele ka tšona dipolelo tše nka se fetše. Ka gore yalo ke re tla bonanago video ya ka e tla go latela. Tshwara tsela le nnete le bophelo mmogedi, o se tšhoge gobane Modimo ke yena mmupi wa gago, o tseba diphiri le makunutu ka bophelo ba gago. Tše dingwe wena a se tšho o di lemoga, mara ena o di lemogile kgale, o di tsebile pele di ka direga. Fetoga ka nnete mmogedi.